Советник премьер-министра Казахской Республики, председатель Совета Ассамблеи народа Казахстана, кандидат политических наук. Философско-концептуальная диалектика, методологический вопрос, проблема экстремизма, терроризма в глобальном мире. Пожалуйста. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү эл аралык илимий конференциянын катышуучулары. Добрый день, уважаемые друзья. Я осмелился сделать замечание организаторам нашей сегодняшней конференции, потому что нарушили очередность. А я сюда пришел из больничной палаты, у меня медицинские процедуры, поэтому я соизволил возмутиться. Но теперь к теме. Организаторам вот мне записку дали, почему-то никто не расписался. Я не знаю, кто записал, но организаторам я передал, раз вы мне передали. Уважаемые друзья, я хочу сказать одно, что я благодарен организаторам посольства Ирана за организацию вот этой нашей международной научной конференции. И я хотел бы, я внимательно выслушал текст выступления Али Хакимпури. Пусть оно было непродолжительным, но я считаю, что оно было очень содержательным. И я немного отступлю и хотел бы просто высказать продолжение тех мыслей, которые сказал Али Хакимпури, свою идею. Друзья, когда мы говорим о радикализме, первая ее стадия, там, экстремизме и терроризме, то, безусловно, мы все задаемся вопросом, вот почему это произошло, почему это сейчас стало, в связи с чем, корни, причины, источники, политические, идеологические, доктринальные, концептуальные, организационные и так далее. Мне кажется, все-таки предыдущий оратор, наш иранский коллега, постарался раскрыть и ответить. И я хочу в какой-то степени занять его позицию и быть с ним на одной стороне. В каком плане? Действительно, в нынешнее время, какого оно? На какой стадии находится человек? Человечество за свою историю прожило 3 стадии. Человечество было диким, человечество было варварским, варварство оно пережило, и цивилизация, то есть нынешняя. Идет процесс глобализации. Куда мы движемся? Как она будет называться, эта новая 4-я стадия, в которую так устремилось человечество? Сегодня никто не знает. И я думаю, что вот господин Али Хакимпури постарался, затрагивая морально-нравственные, этические нормы, идеологические нормы, постарался ответить на этот вопрос. Теперь идет, это коротко, и теперь про терроризм и экстремизм. Когда терроризм и экстремизм, и почему он происходит? А он происходит только в том случае, когда одномоментно существует 3 фактора. Первое – возможность. Когда есть возможность совершить террор. Второй фактор – это мотивация, то есть то, что вот сейчас мы здесь говорим, и тема наша говорит, это идеология какая-то, мотив какая-то. И третье, конечно, когда есть способность совершить террор. И вот теперь, почему это происходит? Я согласен со своим иранским коллегой в каком плане. В большинстве своем нынешние современные общества, они деидеологизированы, нет идеологии, нет идей. Хотя на Западе есть 2 большие идеологии: неолиберализм, неоконсерватизм. Второе. Там, сказал бы я так, секулярность. То есть общество секулярное.
А вот когда нет идеи, когда нет морально-нравственных устоев, когда нет ценностей, то тогда нет жизненных принципов, и тогда мы задумаемся. Человек безнравственный, у которого отсутствуют ценностные принципы жизненные, способен ли он во имя высокой идеи, во имя человечества, хорошей идеи идти на жертву? Конечно, нет. Вот одна из причин, я хочу вас заострить ваше внимание, уважаемые мои молодые коллеги, что, видимо, вот это и является одним из источников, то, что терроризм процветает, и почему терроризм, она сокрушает западную цивилизацию, да, действительно, она сокрушает, вот, потому что террорист, он верит, пусть суррогатная, пусть какая-то такая догматическая, сектантская идеология, но он ее верит, он ее придерживает, он и ради нее готов жертвовать, поэтому он и сносит, поэтому он выигрывает. Тот, кто способен на жертву, он всегда победитель. Вот теперь над этим нам надо задуматься. Второе, что мы должны задуматься, мы должны действительно, иранские коллеги сказали правильно, над идеологией. Вот что мы сделаем сегодня? Лозунг у террористов и экстремистов сегодня, он вроде бы для мусульман, для меня он хороший. Не весь, конечно, но отчасти. Лозунг какой? Все вы знаете. Аллах наш вождь. Я согласен. Аллах наш вождь. Он Бог. Всевышний. Коран наша конституция. Ну, в какой-то степени я тоже могу согласиться, как верующий человек, допустим, например. Джихад наш путь. А смерть на этом пути – это высшее блаженство. Вот с последним я не согласен. И вот мы должны вот здесь в идеологии дать понятие джихада. Что такое джихад? И вот сегодня нужно отразить. Ведь в Коране сказано, самый большой джихад – это тот джихад, когда ты поборол свои собственные недостатки и пороки. Вот что нужно молодежи объяснять. А не джихад там, не опираться на так называемые аяты меча в Коране, становиться на путь и идти. Вот идеология. Вот это лозунг, вот эта идеология ихняя. Ихняя идеология, особенно ее элементы, которые оправдывают насилие, смерть, устрашение. Вот как что мы должны, мы, цивилизация, должны, мы, цивилизованные люди, должны предоставить. Мы не против ислама, потому что ислам никогда не поддерживал терроризм и экстремизм. Он наоборот сегодня страдает от терроризма и экстремизма. Точно так же, как и все мировое сообщество. И сегодня ислам это та религия, самая прогрессивная религия, которая нуждается в очищении и в защите, может быть, в какой-то степени. В нас нуждается. В нас, образованных, прогрессивных, цивилизованных, креативных. И я хотел бы еще сказать, уважаемые друзья, особенно к вам, молодежи, вы должны разделить, вы должны знать, вот есть ислам, это вера, это великая религия, но есть ее суррогатная политическая окраска, имеющая исламизм. Это два разные вещи. Ислам – это религия, а исламизм – это все наносное, суррогатное, вредное. Тот, кто верит в ислам, это мусульманин, муслим, да? Его надо уважать, он достоин. А тот, кто верит в исламизм, он исламист. Вот из них рождается террорист, экстремист и радикальный фундаменталист и так далее, тому подобное. Я не хочу много отрывать время, я еще хотел бы сказать. Перед нами стоят угрозы, большие угрозы стоят. Мы эксперты, политологи, в том числе и вот присутствует здесь уважаемый Раджаб Абдусаламович Молдалиев, все эксперты мира, не только кыргызские, мира подтверждали, сделали вывод, что возможно в ближайшие 7-8 лет в мире будет очень расцветать ядерный терроризм, биотерроризм, химический терроризм. Это самое страшное, что нам делать, как противостоять, как бороться с их идеологией и ее элементами.
И я думаю, что, уважаемые друзья, вот это я хотел сказать. То, что у меня написано, я в редакционную коллегию отдам. Вот, то, что я постарался устно сказать, чтобы время ведущий ограничил 7 минут. Всем удачи и успехов. Спасибо. Спасибо. Normalde Kırgızistan'ın altı dinleyicilerinin hoş geldiklerine bunu hepimize varlığı nasıl böyle zor istediğince olarak yapmaklar başkalar. Ondan azam programımız. Özellikle sizlerin bu meselenin ödülleri üzerinde hoşlanın. Beğendiğiniz sonraki konudan ilk duralım. Sonra belirtiyoruz. İlki vesileyle aşağılamamız hoş. Bunları talep koyuyoruz. İlki sözlü sözleşti. Aralık Kovalayım. Экс-директор Государственной комиссии по делам религии Кыргызской Республики, профессор, кандидат политических наук, геополитические факторы экстремизма и проблемы дерадикализации. Sizga tegishli. Rahmat. Siz hazır aytқан маселеден көрі маселе uyuşturucular Bilimler Akademiyası'nda konferans ödülü atsa Bismillah demenin orta başlarımız programımızda. Onun için cüyülsüz, muaynalar size rahmet. Uyuşturucular programı özce ortada bulunma mümkünlükleri var. Özünce çok göstermesi. Fotoğraflarda ısıtırmışlar verirse temalarını gösterirler. İranlık kaleler bunlar özün dilinde çalışmalar düşüyor. Toplamasında olursa olur, kılıçsaları olur. Taşınlar üniversiteler var mı olacak? Bunu eski aldık. Hocam rahatlar. Siz hocam bunu anlatsanız. Yani burada İran'ın elçiliğinin İran'a üniversite çok vakti iştirak edilen yaşlasın. Sebebi ekstremizm benim görüştüğüm tercihi var. İran'da bunun son tabiri çok ister. İran'da bununla varsalar yizildi borborları Savremen'de aslında şehirinin son yizildi borborları var. Bizim Bilimler Akademiyası hizmetbaşı işleri yasasa çok mesele olmadı. Sevindim ben. Cahil Bilimler Akademiyası Prezident hizmetinden geldi. Bilimler Akademiyası'nda bir nevi İslamiyet'in yapılan mobil etmemiz. Makalası. Bilimler Bilimler Akademiyası. Global ugroza ekstremizm davayı ortasında. Global ugroza, bulunduğu korkusuda, global korkusuda korkmuşlukta geldiğinde İngilizce diyor insanlar. Anlayın ne de olur aslında dedik olmasını geçiyor. Şunu arar mı? Sorular. Yani İran'da daha İran'da olması lazım. Narkotik neslinin güreşler boyunca İran'dan aldığı daha ediyor. Yeni uçuşlarının hizmetleri değil, Moskova'da böyle İslam'daki kişiler var. Başkasız. Hazırlık meseleye gelelim. Bu şunda konferanslarda ekstremizm, terörizm, İslam'ın İskajeniyesinde yaşanan ortasında direkt kalarsınız. Allah'ın din olur da ekstremistleri, teröristleri de din olur da İngilizce var, yaşam pedagog gelin masasıyla gitmeye varsa o adayla savaştan canlı vardılar. Terörizmin, teröristin uyumlu durmuşta yaşam pedagog'un 3 nesli şart gerekir. Birincisi akça gerekir. Akçanın bir de terörist sevdiğin terörist karşılaştığı durum mahmut gerekir. İcazet alır. Dırçak kısa davış gerek olur. Reis, direkt bir durum tartış akçasındadır. Ve adet arasında. İkincisi kural gerekir. Kural, yardımcılar gerekir. Üçüncüsü, başkanın kuratılan yer gerekir. Mamleket kuratçılar, bazı başkanın üç nefsi yok, terörizm ekstremizm olur. Buna üç konulara dayandırıp, boşaldırıp ne yapacağım? Akşam bir gün öyle. Kırmızı memleketleri böyle şimdi özü akşam teröristik akşam oturlar.
İran verilen bu teröristlerin akşamı değerlerinin yanına gelmiş adamların sebepleri. Onun için bana global meselelerin arayın. Ben geçtiğimiz hareketlerini istiyorum. Birinciden hayata getiren bu ideoloji hayla çıktı. İdeoloji bu takvimsi ideolojiye karıncıklarını gelip çıkar. Bunların yetkisi Muhammed Aralı'nın muhabbeti faydalı başlar. Bunlar Muhammed Aralı'nın sen Kılay'da arasan baba, sen o dedi hastayım o dedi degen işleri olmaz. Peygamberler ve yaşın duralışın degen işleri olmaz. Ortadan bir şey var. Bunların işlerini ekiplerinin arasında Çin'de de bunların işlerini. Buna bizde de başka işler var. Kırgızistan'ın açıklama var. Moldova'nın ayaklarını kılgarını durmadı gibi. Anadolu'da bu konuşaktan buna Orozayla Davul'da misal olarak için buna mümkün işte pazara geldi. Onun için buna ekstremizm gibi yani yoğurt koyallarının sebeplerini az önce şuna ettik mesela. Bu takvimizm ideolojisi kaçak özü parayı etti. Bunlar karıncıklar faydalanmada parayı etti. Arif olduğunun kesin. Bunlar bölümün başladı, bölüm yarışının başından başladı kardeşlikler. Siz muayyenlerin kışlık gelişimine gitmişsiniz. Gelişim üstünde Allah'ın manası var. Allah'ın adını gelişim güzel ettik, karşılıklı bölüm ettik İslam'da. Boşanda bunlar cümleler büyük, Müslüman İslam'dan cennet ettiler. Sizlerden adline edildiğinde bunlar kardeşlikler, Müslümanların ağabeyler, dinleyiciler, cariyeler, takvimizin ideolojisi soyata çıkar. Ana ağzına Irak'ta İngiliz'in kimse oluşturdu. İngiliz'in kimse oluşturdu. Bir Müslüman efendim bir sorun da. Bizimkiler kadar oluşturmadı. Arasında ortasında başka milletleri işte. Hakkı bilmiyoruz burada. İslam'ın birincisi var. Yedi Müslüman, birine bir kılıç kesilsin. Yurgadan dolaba çıktı, kahve nasıl burası? Ana sahabalar söyledi. Öyle kavramda tuzağa düşüyor, öyle kavramda düşüyor. Hadi öyle Allah tuzağa düşüyor diyor. Boşanmış Müslümanlar birbirlerine böyle probleme gelir, sıkıntı tavsiye için buna takvimizki ideoloji yapıyor. Buna da cariyeler. Buna İslam'ın yoluna bizim, kafir'in yoluna şüphe etmek, bunu öldürüş gerektiği ideoloji, takvimizki ideoloji. Bunu biraz esketeceğiz. Bu ideolojisi. Yeni insanlara gelip yerlerin aspektleri. Sayetler sayesinde canlı var işte başka bir insanlardan alalım. Sayetler sayesinde Afganistan'da gitti. Afganistan'da günlerinde Amerika Başbaşlar'da geldi. Strateji devletleri alınay. Sizlerin var çıkan yeri var, strateji devletleri bayramcı diye. Yukarıdan uçtu, çıkan geldi. Başında Usama bin Laden'in hoşuna fayda oldu. Resmen. Bu Afganistan kanalının dostu. Pakistan'da değil mi Amerika? Pakistan'dan çıkan evini toplamanın gibi sayetleri sayesinde devrim üstünde çıkarttı sağlığı kararlarının bölümleri başka oldu mu çıkarttı? Başkası olmadı değil mi? Mahmut atıyor. Sonunda ne diyor? Allah'ın dostunun balası. Şimdi bizim de okuyoruz. Usama bin Laden başında özgürlük tarihinde özgürlük yaşamaya denerse görüyordu. Adam Müslümanların değişmesi var. Boşal, Afganistan'da Asya boyunca Rezidency hikmet meselesi imza verdik. Karşısında sonra da sizler bu hava ekstremistleri de var. Yadaralı haneler alıp kurallandırıp yürüyüp taşlarına. Ana bu şu duyun orada başına betiyorlar. Bu kalda batiyi geçtiğini bana tutuyor. Batiyi tutuyor denemezsiniz. Sadece sözüm muhatlık. Avrupa, komünizmin sosyalizmden burada. Ekstremistleri Kodaklarının anılarını, savaştıranlarını, Roma'nın işte dedim, Moyman'ın hepsi oldu. Arenada çalışıyor. İlginç mesele. Sayıda sözü çıktı Afganistan'da. 35 bin sokak bayrakçılarını orçetlerinde ekstremistler ekstravasyonu dedikasını halk bakmıyor. Adamlar Musa Belediyesi'nin halkı öyle. Lütfeden var, Türkmenlerin sorunlarını, Bulgar'a, Slovakya'nın var, Belarus'lar, diğer olanlar var, bunu Amerika'ya gidiyor. Gider var mı çok? Hani bir araba olsa burada olacak. Bu Amerika Müslümanlar babası mesela öyle bir sağlam bu var. Ama başında Müslüman yanında birinci çıkartacak var. Bu divayet Amerikan seçimini degen işaret yerlerden havalardan geçtiler. Boşuna
tasvir oldu. Müslümanların ayrılasını alıp gelip, Müslümanları karmaştırıp soğuşturup koyup, Suriye'nin meselesi, başka meseleler önemlidir. Bak, Asya'nın Suriye'ye oluşup yaptı. Tunus'a bütün son memleketleri var, bir altı karanmışlar. Ve Malta'nın soğuşturup. O da destek aldı. O zaman için ekstremizmde arıyorlar. O çıkan sebepleri orada radikallik olarak koyuyorlar. Yalan ve varlıklar yani geliştikleri var. Ekstremizmle alakalı. Halkın olması ve ekstremizm devamlılıkta mesela sınırlık ayları ve doktorlar ekstremizmleri yok ediyor. Bunda bir diyalog yapın. Herhangi bunun yok ekstremist olarak konuşmuş verilmiş konuşlar. Yok düşkede bir meseleler var burada. O için bu kanunlarda Dostoyevski'ye meselesi var. Bizim memleketimizin hiç ekstremizm dereceye karşı. Bizim memlekette bölümlerin tavrını İslam'da çarpışını görüyoruz. Ama bizim ekstremistlerin ideolojisini hiç görmüyoruz. Silo'da değilse, Siye'nin Moldova'nın duvarına var mı değil? Acılıkın arkasında var. Abi bir getoda, Kuşta Müslümanlık insanların düzgün kurulu. Başka misallar da var. Bunlar bir misal getiririz. Bu misalların var mı? Orada yapalım. Boşanın orada yapılmadı. 40 milyon son ona taraflayacak. Biraz değişiklik olmasalsak 20 milyon tarafı. GDP'si neyse 20 milyon oldu. Hani mübarek Moldova'yı totalde. Şunu yapalım orada. Rana ekstremistlerin sözü ödüm noktada yok. Allah'ın kim görüştü. Oradan konuşmalar sözleşmesi nasıl eder? Kılmıştı öğretim topluluğuna yol verirsin. Boşanmış Müslümanlar bir içeride Kur'an-ı Müslümanlar görüştü. İdeolojiyalar görüştü. Bunlar onlardan yakışık gördük. Yok. Yok oralarında. İdeolojiyalar rastroy edildi. Bu odayamında görmüştük. Aytalarından ağzında çok koymuştuk. Anlatakla bu konuşmalarda koymayınca bu ideoloji bir şey gelmez. İdeolojisi bunun için anında yakın devletlerde gelir ideolojisi. İdeolojisinin kıymetini rakamınızın çoğuna kalır. Stratejik zekâını cesaretli ideolojisi stratejik desek bir gün içinde Rusya bir can memleketi olarak George Kennan 48. yasa. Boşal stratejik işleri kurdular. Tutturul, gün içinde de arkamda durul, gün içinde ideolojisi kuşları doğru oldu. Dileğine sebep söz bakmam. Oşun için Roma turlarımızda bırakma, buna ona konferansiyada davet başlandı, yürütülmedi. Tam bu çok bir mücadelede bulunmakta da işte Suriye halkımızı iyi bir yaklaşımı çıkardı. İsrail'e eğitimciler nasıl geliyor? Ben Suriye'de varken vakti onları sizlere getirmek için. Radikalizm, ekstremizm aldığını alу, şu anda Kırgız Respublikası'nda işlep yapkan din jürüsünde bu memlekette kontsepsiyasının altında olacak. Bu konsepsiya din jürüsünde memleketlik siyasatının 14-20 yıllarda 2014 yıl kabul alıngan. Özümüzдөр bilesizler 2014 yılın başında fevralda Korkok Kengesi öttü. Ошол Коркок Кеңешинде Оразбек Арсланович ошол дин жөнүндөгү көп көйгөйлүү маселе боюнча доклад жазат. Ошол докладдан көп маселе коюлат. Жыйынтыгында ошо дин жөнүндө жөнгө мамлекет тарабынан жөнгө салуу боюнча жаңы концепция иштелип чыксын деген бир чечимдердин арасында бир чечим болгон. Ошол жылы ноябрда 14 ноябрда президенттин жарлыгы менен бул концепция кабыл алынган. Концепциянын 3 багыты бар. Бул ошол мамлекет тарабынан диний уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу,
бул дин жана дин таануу чөйрөсүн жакшыртуу, үчүнчүсү ошол радикализм экстремизмдин алдын алуу жана ага көзөмөл коюу. Бул концепцияны ишке ашыруу боюнча иш-аракеттер планы кабыл алынган, өкмөт тарабынан токтому менен, анан ушу 15-жылдан бери этапка бөлүнүп, жылдарга бөлүнүп иштелип келе жатат. Эгер азыр негизги 3 багытына токтолсом, ошол радикализм экстремизмдин алдын алуу боюнча, албетте башында да бул жерде айтылып өттү, туура ошо дин жагынан биздин сабактуулугубуздан, же болбосо маалыматыбыз аздыгынан бул ошо радикализм экстремизмге биз душар болуп калдык деген эксперттердин көп тыянактары бар. Ошон үчүн ушул биздин дин жана дин таануу сабактуулугубузду, же болбосо ушул системаны жакшыртуу максатына мамлекет тарабынан азыркы күндө көп бир иштер жүрүп атат. Мына сиздер баарыңар болсоңуздар керек, быйыл 14-16-жылы сентябрда 10 пилоттук мектепте мисалы үчүн дини маданияттын тарыхы деген курс кирди. 10 пилоттук мектептин мектебинде ошо мектеп жашында балдар кандай диндер болуп, диндер Кыргызстанда кандай өткөн, дин жөнүндө маалыматы болсун деген максатта. Жана теологиялык колледж ачылган, билесиздер, бизде дини окуу жайлардын абалын, көп көбөлмөсүнүн бардыгын, ошо эгемендүүлүк жылдардан бери эле ошо дини билим берүү системасы боюнча көп сын пикирлер айтылып келет. Бирок ошол 14 Коргоо кеңешинин чечиминин концепцияга чейин мындай бир алдыңкы иштер болгон эмес. Муну боюнга алышыбыз керек. Анан кийин ошо теологиялык колледжди дагы эмнеге ачтык? Бул ошо медреседен окуган балдар жалаң гана дини сабактарды албай, светтик билимдерди дагы алсын деп. Ичинде бизде азыр ар кандай мындай сандар айтылып келет. Бирлер айтат, алдымен алдандан көп келет, бирөө аз дейт, ушунча бала азыр биздин медреселерде окуйт деп. Бирок билесиздер, медреселердин документтери мамлекет тарабынан таанылбайт. Медреселерде светтик көбүнчө бир-эки медресе бар, светтик билим берген. Калгандардын баардыгы эле светтик билим бербейт. Ошон үчүн ал жерде окуган балдар биздин көбүнчө ошол мамлекеттин тарыхын, Кыргыз Республикасынын, мисалы үчүн маданиятын, башка тилдерди, мисалы үчүн мындай анык, же болбосо орусча айтканда естественный деп коебуз, ошондой сабактарды албайт деп. Ошон үчүн теологиялык колледжде ал жерде толук кандуу мамлекеттик стандартта сабак алышат, кошумча ислам боюнча дини сабак алышат. Ошондой эле мына айтылып кетти, биздин ошо дини алымдарыбызга биздин ошо жанагы